Gledaj samo da mi što šire od ove mene izgledaju. $2 po sisi. Danas je sreda, 6. idemo na Brooklyn Bridge. Da okinemo neke fotke sada kada je malo prazno, neće biti nigde nikog. Napolju je apsolutno odvratno i probat ćemo da iskoristimo najbolje od ovog vremena da napravimo neke dobre fotke. Posle slikanja ćemo vratno doći ovdje ponovo u studio da probamo ove pozadine koje smo ovdje stavili. Napravit ćemo neko brzinsko fotkanje sa Bojanom, pa se vidimo na Brooklyn Bridge-u. Dođi da vidiš koji sam buntovnik bez razloga. Sigma lenses only. Ups. Ste sigurno vidjeli jedno 800 puta na slikama gdje se ljudi guraju jedni preko drugih. A few moments later. Hoćeš da odradimo obligatorni šat, znaš ono, brate, gdje je Dumbo? But first! Ako dođeš u Brooklyn i dođeš u Dumbo, ti moraš da slikaš taj shot u Dumbo jer bez toga slikanje nije slikanje. Ovdje smo slikali, kada je to bilo? Čekaj, moram da vidim na telefonu, ne znam. Kad smo Bojan i Ugrešić snimali ovdje, ovu sliku ću onda ponovimo u muškom obliku sad. Da, isto da se iskriviš da pustiš kosu ovako, isto. Pozdrav Bojana, peace. Ćeš da legneš dole, bro. Kaj malo nožicama! Saša Kovačević za siromašne. Sad bem ga, čekaj da uzmem fotku, brate, da nabodem kadar, stani. Da, to je ovaj kadar, to je to, brate. On nema kajš na mantilu, brate. A ja nemam kajš na mantilu, hoćeš da kažeš? Matora, izvini, podcenio sam. Ja sam došao. Vidiš Piki s kojim se pred znanjem ide u kafanu. Znači ovako, to dođe ovdje, još levo, kabum, to je to, matora. Aj, nakrivi se malo, dajmo ga. Bam, idemo. Fashion. Zamani kosticom bolan. Gdje mi pobježe, jebem ti fokus. Jesi nadam će jednog dana Sony da reši da stavi ovaj fokus da sija. Aj samo malo još na levo. To, vrati se nazad, dobro je. Idemo. Obligatory shot 1 done, ajmo. Ajmo dalje na obligatory shot broj 2. Slikamo sa A7 III, ovo je Batis 85 1.8, 35 1.4, Canon 18, ZE 50 1.4. I snimamo se isto A7 III, šta je na njemu? Tamron 28 75. Već smo rekli gdje smo. Tehniku koristim samo crtanje na papiru o drvenim olovkama, ponekad koristim vodene bojice, zavisno od raspoloženja, da. A jel nekad se probaš akrilom ili? Ne, nemam to, te fetiše ne koristim. Blok 5 ili blok 4? Ja volim 5, zato što učiteljice vole veliki format. Kreće za 8. mart i ceo fazon. Vratimo se gdje smo bili. Evo nas u Dumbu, u najpoznatijoj lokaciji koju su apsolutno svi slikali ikada, koji su ikada bili u Njujorku. Kamera će mi biti na auto white balansu, pošto nemam namjeru se civam sa time. Slikat ćemo na najotvorenijoj blendi, ne bi li nešto zamutili iza. Trenutno nema nigde nikoga, tako da bi trebalo da bude cool. Aj prema što nas zgazi. Aj dođi malo napred, red. Tu do te linije, to. Samo da mi budeš malo... do moje linije koju sam ja zamislio, to ja... Bože, Petra. Da, može. Ne znam šta hoće ovaj, ne znam šta je pokazao. Da se pomeriš s ulice, vjerovatno, ne znam, zato što stojiš na ulici. Pa dobro, srbenda, šta ne. Tako ti je malo i mosta ovdje u pozadini. Duk se dečko car, izvinjavam se, sponzor, hvala. To je već bolje, mnogo, odlično. To, aj glavu na desno. Preko tvog ramena gore, levu ruku u pađi, desno ćeš da baciš mantilo odavde. To, ali moraš da imaš taj pokret kao da onaš odavde. To, ali sam objasnio ovo do jaja. Taj, tvoja desna strana. He matches his eyes. Što se ovdje dešava, brate rođeni? Ajde, 3, 4, sad! Ajmo, 3, 4, sad! Ajde! Do jaja. Ajmo, 3, 4, rokaj. Ja sam Cvetak za Novetak, sliki to, to ću da okačim. Ček, evo ga, jedan portret za sva vremena. Mislim da smo sjajno vreme izabrali za slikanje danas. Idealno.
Pritom je sve široko, brate. A gdje si mi ti ušla? Čekaj da premerim što se dešava ovdje. Dobre. Aj uzmi, idi malo, idi jedno 5-6 metara iza pa hodaj ka meni. To jest hodaj linijom pravo i gledaj ovamo negdje. Stavi ruke u džep! Stavi u džep, stavi u džep. Alo, momci, šta radite to? Mokar sam do gaća. Ja mislim da smo mi ove Reebok patike su promočile sine na 4 puta do sada. Sad je našla da trči. Napolju pada kiša, 11 stepeni. Da, i dalje smo na 85. Imam malo sam mokar. Vlažan sam. Nikola, javi se večeras pa da idemo negdje da se zezamo. To, probaj kada radiš to da malo cupneš odavde. Taj fazon, samo na prste malo. Ajmo još jednom. Ajde. Evo ga, matora, to je to. Idemo. Ispašće mi kamera jeb. Evo, dobro, to, bravo. Ajde, preko ramena. A levog. To. Dobro, spusti kragnu malo, pusti, to. Što sam lepo. Šta radi taj, ti još instant Photoshop u toj kameri, a? Malo više glavu ka meni. To. Faca mokra Da. Faca upala mi voda u oči. Evo nas u studiju, lepo smo iskisnuli, sad će Bojan da dođe, uzeo Uber, ali pre nego što Bojan dođe, krofne. Evo ovako, prvo da objasnimo pre nego što počnemo slikamo. Einstein 640 sa Deep Parabolic softboxom, ne znam koja je veličina ovo. Još jedan Einstein 640 sa strip boxom i nazad bela pozadina i to je to. Spreman? Spreman. Aj. Evo ga prvi test shot, ne izgleda loš, izgleda kao Matrix. Dobro, gledaj dole. Malo gore. Dobijemo treći svetlo, postoje ozbiljno. Ako ikad hoćete da impresionirate klijenta, imajte dva i onda samo pokažete treći. Treći možeš samo da mašćeš. Vidi. Možeš da dođeš do jednog nivoa da bi mogo koristiti treće svetlo. To ti je kao DJ s 3 pulta. Ili muž sa 3 žene. What? Gledaj samo da mi što šire ta ramena izgledaju. Posle samo malo liquify njemu za ramena. $2 po sisi. Jeste da sad ruke nazad ovdje u zadnje džepove. Noge više ovamo, a struka meni. O, sam kratak jebot. Osjećam sise, ma vidi kako sam mu nadrkao sisu. Znaš onaj pogled, onaj šmekerski kobajagi. Šmekerski, brate. Da. Sad ćemo da zamenimo ovaj Parabolic softbox sa Beautyjem sa gridom. Ne, pa to sad kad si me naučio kako da gledam. To žmirkanje, brate. Da. Squinting. Ne, da je. Nemoj da mešaš sa sporting. Izumiraj mu na oči, tu mi je problematično. Delo je zbunjeno, brate. Dobro, najviše. Oči zelene. Ajde, 3, 4, bači. Dobro, ajde još jednom. Ajde, okej. Ajde, probaj da se smiješ da kažeš. Ajde, još jednom. Hoćemo jednom da sam čučio. Slav squat. To. Ovo je fotka, brate, za Facebook profilu, najbolje. Ja mislim da je pobednik za danas kamerman Miloš. Sad pošto te ja snimam, ajde malo te oči namesti, gledaj tamo. I to je to za danas. Gotovi smo sa slikanjem, promenili smo 4 setupa. U komentarima napišite šta biste želeli da vidite sljedeće slikamo i kakav biste sljedeći setup ovdje da radimo. Da, to. Vidimo se u sljedećem vlogu.